sita hadi nyuma ya saa 6. Ndio mpamvu tutayitinde. Ndiyo sababu hatutachukua muda mrefu. Tusome kule kwa Wakolosai. Hata tusome katika waraka wa Paulo kwa Wakolosai. Sura ni 2 mstari wa 14 hadi wa 15. Atazidi kusoma chini yake mstari wa 20 kwenda chini. Pastor Cedric, mkabidhi microphone tena. Ni sura ya 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Igahana kurubandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru ku musaraba. Nuko rero niba mwaratanye na Kristo mukaba mwarapfuye kubw'imigenzereze ya mbere y'iby'isi, iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nkaho mukiri ab'isi. Tamatisha. Muri iki gitondo, asubuhi ya leo turagaruka kuri iteme. Tutarudia kwa kini yetu. Bavuze ko tema ari ukwizera Yesu. Tumesema timu yetu ni kumwamini Yesu, ukemera agakiza yaduhaye ku buntu. Tunakubali wokovu aliyotupea kwa neema, kugira ngo biduhe ubasha bwo kurwanya inyigisho z'ubuyobe, ili tupeye ushujaa, ujasiri wa kupiganisha na mafundisho ya uongo. Alizo Paulo yavuze mu murongo 8 twavuze. Ndiyo Paulo amezungumzia kwa mstari ya 8. Nono azigarukaho mu murongo wa 20. Akaingilia kwa mstari wa 20. Amaze kugaragaza urwandiko rw'imihango rwakuweho, alipodhihirisha barua ya mashtaka iliyoondolewa, yongera gutangazwa n'ukuntu abantu bahaye bayoboka icyakuweho. Wala anashangaa namna gani watu wanaendelea kufuata kile kimeondolewa. Muri iki gitondo, asubuhi ya leo, singenda rwose, sitachukua muda. Turavuga kuri urwandiko gato, tutasema kwa barua hiyo, hanyuma mvuga ibintu 10 bigaragaza ko agakiza rakiteka katoshi. Nitakuonyesha mambo 10 inaonyesha wokovu ni ya milele, haiwezi isha. Kandi ndihuta. Na nitaenda kwa haraka. Amen. Amen. Munyami babaro nizina itangaza. Yumana uiteka ushime.
urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Barua ya mashtaka ile kituhukumu. Yesu hari icyumweru bazabitamo n'icyumweru cy'imibabaro. Kuna wiki ya majaribu ama huzuni. Icyumweru, hiyo wiki ya huzuni nico gikubiyemo umugambi w'Imana wose wo kuducungura. Hiyo ndio iko ndani yake mpango wa Mungu wa kutuokoa. Yesu yinjiye Yerusalemu kuwa mbere. Yesu ameingia mande Yerusalemu. Asanga idini ry'abasa abantu barapfuye mu mwuka. Amekuta watu wamekaa chini ya sheria ama ya dini imewakuwa imekalia sana. Wa kabiri, Tuesday, Yesu abafarisayo n'abatanzi bagize umugambi mubi wo kumwica. Mafarisayo na makuhani wamekuwa na mpango ya kumuua. Wa gatatu, Yesu Wednesday, Yesu yakuja kuganira n'abantu acana imigani. amezungumza na watu akiongezea kwa hadithi. Wa kane, Siku ya 4 nibwo Yesu yasangiye n'abigisha za Pasika. hapo ndipo Yesu amechangia na mitume mambo ya Pasaka. Atangaza isezerano risha. Akawekea tangazo la agano jipya. Nitakuta kuzungumzia hiyo barua ya hatia. Hati ya mashtaka. No igitangaza Yesu yakoze muri Pasaka. Kile Yesu amefanya siku ya Pasaka. Yarawaambia ngo nifuje gusangira namwe za Pasika. Nimetamani kuchangia na nyinyi mambo ya Pasaka. Ariko muje kwantuza. Mwende kwa mtu fulani. Bwana sifiwe. Amen. Mumubwire ngo leo nshaka gusangira n'abigisha Pasaka. Hapo mimi nataka kuchangia na wanafunzi wangu mambo ya Pasaka. Ya Pasaka. Pasaka hiyo yari ibintu bibiri. ilikuwa na mambo mawili. Icyambere, ya kwanza, yari ikoze ka Pasaka yo mwebiko. haikuwa kama Pasaka ya Misri. Yesu yaragiye kwimura ili ya Pasaka. Alikuwa anataka kuhamisha Pasaka hiyo Ive mu bitambo, itoke katika dhabihu, ive mu mihango, kama desturi, ive mu maraso y'intama, itoke katika damu ya kondoo, ive mu mirire y'inyama zokeje, itoke katika kula nyama choma, iwe yeye. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Nicho cyaza gituma haenda gukora ikinyuranyo n'Abayuda. Ndio sababu anataka kufanya mambo tofauti na Wayahudi. Kuko Abayuda bagiraga iminsi mikuru Wayahudi walikuwa na siku kuu yo kwibuka Pasika yao. ya kukumbuka Pasaka yao. Bakiruka gucungurwa k'umubiri mwebiko. Wanakumbuka Pasaka ya kukombolewa kwa mwili Misri. No bakazana ibitambo. Wanaleta dhabihu. Yesu ashaka gukurira iyo Pasaka inzira ku murima. Ametaka kumaliza na kutamatisha njia ya Pasaka kama hiyo. Ashaka kwerekana ko biriya zari kigereranyo cha mufuka. Kuonyesha kama hiyo ilikuwa ni ishara ya mambo atakayofanya baadaye. Yasubira kubabwira ngo urye ibitambo, Hatawaambia tena wakule dhabihu, urye inyama zoke, nyama choma za dhabihu, ni mungi. mule nini? Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngomara kushika, Alipofika azana umugati. akaleta mkate. Arababwira ngo iki nkose, Hiki nimetenda. uyu ni umubiri wangu, Hii ni mwili wangu. ni murye. Mkule. Bwana sifiwe. Haleluya. Ni murye. Mkila. Uyu mubiri, Hii mwili. iyi mikorere ngiye gukora, Hii mambo nataka fanya. ufite ubugingo. Mnayo uhai wa milele. Kuko umwana w'umuntu Kwa sababu mwanadamu yagiye gucumura, ameenda kuasi Mungu, ararya, akakula. ngwaje Alipokula urupfu ruraza. kifo ikakuja. Ngiye kuvuguruza Ikakuja kubadilisha icyo Satani yakoze kuri Adamu. kile Satani amefanya kwa Adamu. Mwe ni mundya. Nyinyi mkinikula mimi. Yesu yaravuze ngo Yesu amesema hivi, yale mwili wangu uje mwili wanje kuinywa damu na kunywa maraso halali uzima wa milele. afite ubuzima bw'iteka. Kuvuga ngo Yesu Yesu aravuga ngo ni murye. mukule Imbuto Adamu yari kile tunda Adamu amekula, yazanye ubuke. imeleta kuwa kufa. None umubiri muriye wanjye Mwili wangu utakula, uzanye kubaho mwaremwe. unaleta kuishi kule mmeumbwa nako. Imbuto Adamu yariye, Kile tunda Adamu amekula, Bwana sifiwe, haleluya, yazanye imiruho.
imeleta kuchoka. none ni mundia. Leo mkinikula. Yesu yavuze. Msikia Yesu amesemaje? Yavuze ngo Amesema hivi. Muze mwese abarusha. Kujeni wale waliolemewa na mzigo. Itandukaniro ryo kuruha no kuremererwa. Kuna tofauti ya kulemewa na kuchoka. Kuchoka ni ibintu utakora imbaraga zigashira. Ni kitu mtu anafanya nguvu zinaisha. Naho kuremererwa, kulemewa ni ikintu washizweho ukananirwa kugenda. Ni kitu umewekwa unashinda kutembea. Wayahudi bari baruhijwe n'amategeko. Walikuwa walemewa na sheria. Barakoze baru. Wamefanya wamechoka. Abanyamahanga wa mataifa balemewe n'ivyo biyemeje. Wamelemewa na yale wametenda. Yesu abavumbira mu ijambo rimwe. Yesu akawaambia kwa neno moja. Ababwira ngo muhurijwe abanyamahanga n'ibigirwamana n'ivyo. Nyinyi mataifa mmelemewa na miungu yenu na dhambi. Na nyinyi Wayahudi umechoshwa na sheria. Nikuteni nyote waliolemewa. Wale waliolemewa ni wapumuzishe. Hamwezi pumuzishwa na wale mnafikiria. Mutapumuzishwa na kile kimeleta. Mtu ameangamia kwa sababu ya kula. Na kwa imeleta kwa kula. Amen. Haleluya. Yesu alikuwa anabadilisha mambo. Ukule mwili. Muotoe katika mambo ya kivuli. Kama mambo ya kutugalia toka inaisha. Mutoe katika mambo yanayozilika. Mwingia katika funuliwa ya neema ya Mungu. Ili tukuamini Yesu Kristo. Amen. 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 Ndio kumsamaha. Alipofika msalabani. Hawa ilizozeshi. Umetendeka mambo mengi. Naongea ndatinda. Nitakawia. Urwandiko rw'imihango niki. Atia mashtaka. Ya mategeko menshi 513. Hizo sheria 613. Ari amategeko. Hizo sheria yadusabaga ibintu birenze ubwenge bwacu. Ilikuwa inatuomba mambo zaidi ya mafikara yetu. Kubera ko tutabishobora. Kwa sababu hatujaiweza. Umuntu yacumura, mtu akifanya makosa, itegeko likamuhana. Na sheria inamhukumu. Kandi likamusaba indishyi. Na muomba kulipa gharama. Urwo rugendo, hiyo safari, duhora kwibona ko tutazagera iyo tujya. Tunafikiria hatutafika mahali tunaelekea. Kubera ko amategeko ni igikuta kinaniza ubushake bwacu. Kwa sababu sheria ni kikuta inayoshokesha mapenzi yetu. Tukiranuke ku mategeko. Ili kitu kizidi kuwa wenye haki kwa sheria. Kwa mategeko. Sheria ni umugabo w'umwaka. Ni kama mzee ule anajipenda. Huko kwa sababu hazara umuntu. Yeye asaidii mtu. Tiyo murenge. Hawezi saidia. Tiyo vuga ngo wanyereye none mpore. Alisema wewe umeteleza, poleni. Amategeko ndagira mpore. Sheria zinakusema pole. Haza kubwira ubihangane. Alisema vumilia. Nene data twabanagira muri Kongo. Ndugu tulikuwa nao huko Kongo. Tibagira mpore. Hawasemi pole. Iyo nyereye bazakubwira kwa papa. Ukifanya ukiteleza unasema umepata. Au naone maajabu. Kwa mategeko. Sheria zilikuwa hivyo. Yesu abonako. Yesu akaona ya kwamba Satani atakwiriye kugera ku ntego y'ishashara. Shetani si lazima afike lengo lake. Yubahiriza amategeko asaba. Akafanya ile masheria zinaomba. Kubera ko muri we, kwa sababu ndani yake achaha yakoze. Atatenda dhambi. Imana Mungu yalifite ubushinya wo guhanisha. Mungu alikuwa na hasira ya kuadhibu dhambi. Ishaka kugihanira mu utaragikoze. Ili adhibu kwa mwanadamu yule atatenda. Ariko igashaka mu butabera bwayo kubahiriza. Lakini akasema ili haki yake itimike. Kubera ko Kristo, kwa sababu Kristo yakoze icyaha. Hajafanya dhambi. Ariko yazanye icyaha. Amechukua dhambi. Abishira mu mubiri utarabikoze. Akaweka katika mwili hajafanya dhambi. Muri we ntacyo yakoze. Ndani yake hajafanya. Ndio sababu imehukumiwa. Mungu yazishimu ubwo butabera. Ilikuwa inasema hiyo ilikuwa ni haki ya kweli. Nasema hivi. Imana yazishimu uko gushenja. Ilikuwa inapendelea hii kuvunjika vipande. Kubabazwa. Hiyo kuhuzunishwa. Kugira ngo
atia mashtaka ya sheria rushanywe ili ipasue rubambuge ipeleke msalabani. kuvuga isha amategeko yasabana ku buzima bwacu Zile sheria zilikuwa zinaomba kwa maisha yetu cyarubahirijwe ku mubiri wa Yesu. imetimizwa katika mwili wa Yesu. Icyaha Dhambi kituvamo ikatoka ndani yetu kurushaho, ikaenda juu yake, natwe icyaha kimaze kutuvamo na sisi dhambi ilipotoka ndani yetu kurushaho tukaingia ndani yake. kuba byose byakorewe muri we no Yote imepeleka ndani yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Operasyon zose Operation imefanya hapo, zari kuri we imekuwa juu yake no muri we. na ndani yake. Twebwe Sisi amategeko ya buri wirengero ku buzima bwacu, sheria imekosa mali, zimepotelea kwa maisha yetu. icyaha kituvamo kitabishaka, Dhambi imetoka ndani yetu bila kwa mapenzi yake, ikawa cyashimutiwe mu mubiri wa ni kama imekidnapiwa ndani ya mwili ya Kristo, kugira ngo gishyirwe muri sekirite ili iweke katika mahali ya ikibazo twese. sema na tukufu. Bwana asifiwe. Noneho Yesu batubone, Yesu alipotoka, Yesu batubone Yesu alipotoka, kiu cyabaye ikibazo pesa. Yesu batubone, Yesu alikutazama, abona turabera samples, akatuona ni watakatifu miaka, araza na gushira muri we, akatulika ndani yake, tuba muri we, tukaishi ndani yake. akuri bavuze ngo Kwa ibada ameisha, yewe ni muri Yesu, mimi niko ndani ya Yesu, numva muwe na neza, si hivi iko sawa. twabaye muri we, Tumeweka ndani yake, tunabakiranuzi tuko wenye haki bitewe nawe. kwa sababu yake. Icyo Yesu yashaka gukora, Kile Yesu ametenda, amategeko y'abantu sheria zikaisha. bayandikira Abaroma, Paulo ameandikia Warumi igice cya kabiri murongo mstari wa 7 wa kane, mstari wa 4, arababwira ngo akawaambia hivi, ngo niko namwe mwapfuye ku mategeko na mimi nyinyi mmekufa hivyo kwa sheria, kubw'umubiri wa Kristo, kwa sababu ya mwili ya Kristo, kugira ngo mubaho wa wundi wazusa ili muwe wa ule amefufuka. ariko barapfuye. Tumekufa. Sinzi ukuntu abantu Sijui namna watu bari mu gukanura ku mategeko wanaangalia sana masheria na sheria zimeisha. ayo ni amahirwe. Hiyo ni mambo ya kujifanya. Bibiliya ivuga ngo twarapfuye ku mategeko Anasema tumekufa kwa sheria kubw'umubiri, kwa sababu ya mwili, kubera ko urwandiko rw'imihango kwa sababu vitabu vya mashtaka rwarashanye imepasuliwa, birarangira. imeisha. Noneho Yesu Yesu atuzara mu buryo bw'ubugingo. akatuzaa namna ya uhai wa milele. Naramutekereza Nilikuwa nafikiria mwifuka rya Yesu, kuzaliwa kwa Yesu Kristo. bioloji ya buri burengero, Biology imekosewa mwelekeo. mwifuka ry'itorero ku musaraba, Kwa kuzaliwa kwa kanisa msalabani, nanone bioloji buri rw'irengero. biology ikakosewa mwelekeo. Areke babwira impamvu. Hapa niwaambia sababu. Soma muri Yesaya 53 Ukisoma Yesaya 53 murongo wa 10, mstari wa 10, aravuga ngo ubw'ubugingo bwe kwa sababu uhai wake uzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, itapeana ili aondoe dhambi. ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo, Ataona yale yanatoka katika uzuni wake, ibise by'ubugingo, uzuni wake wa milele, ngo bimwishimishe, itamfurahisha, agabane iminyago n'abakomeye. apewe zawadi. Ni ukuvuga ngo uburyo twavusemo Namna tumezaliwa ni uguha Satani gasoko y'iteka. ni kumpea shetani koma. Twavuse mu buryo mu bise by'ubugingo, Tumezaliwa katika aina ya milele, apana mu buryo bwa bioloji bw'umugore. siyo mambo ya biology. Na maana nataka kufungua Mu ndirimbo za Salomo aravuga katika nyimbo za Salomo, anasema hivi, ngo munsi y'umutapu, chini ya mti wa mtapua, ngo nimwo nyoko yagutwitiye, hapo ndiyo mama yako amechukua mimba. ngo munsi y'umutapu, Chini ya mti wa mtapua huo, ngo nimwo yakuramukiye, hapo ndiyo amekuzalia. ngo munsi y'umutapu, Chini ya mtapua huo, ngo nimwo yakuzariye. hapo ndiyo umezaliwa. Ku musaraba Msalaba twavuse turi abana b'ubugingo. tumezaliwa tukiwa watoto wa uhai wa milele. Imvi